yitwa Copa America. Ni rimwe mu marushanwa ahuza amakipe y'ibihugu ndetse n'irushanwa rikomeye cyane kuko bavuga ko riri ku mwanya wa gatatu mu marushanwa arebwa cyane mu mupira w'amaguru. Irushanwa bakavuga ko riri inyuma y'igikombe cy'isi ndetse n'igikombe cy'Iburayi. Irushanwa rikaba ari rimwe mu marushanwa akuze cyane ndetse anakinwa inshuro nyinshi zishoboka kuko irushanwa rimaze gukinwa inshuro 47. Kuri iyi nshuro ikazaba ari inshuro ya 48. Ikipe imaze kuryegukana inshuro nyinshi cyane akaba ari ikipe ya Argentine inagiheruka umwaka washize ubwo bakegukanaga, bakaba banganya n'ikipe y'igihugu ya Uruguay nayo yakegukanye inshuro zigera kuri 15 zose. Iki gikombe cya Copa America kikaba kigiye kubera muri Amerika mu mijyi itandukanye. Amerika irimo no kwitegura kuzakira igikombe cy'isi kizabera hano mu gihugu cya Amerika. Irushanwa rikaba rya mascot yabo ikaba yarahawe izina rya Eagle, rikunze bahaye izina rya Eagle Capitano. Ikaba ari inyamaswa y'ikizu ihagarariye umugabane wa Amerika, ngo nimwe mu biba mu muco w'abanyamerika cyane. Irushanwa bakaba bazakina umupira wa Puma, ikaba Puma yarakuyemo Nike bari bamaze imyaka 20 bakorana ariyo bakina umupira wayo. Indirimbo y'irushanwa akaba ari indirimbo yahimbwe n'umunya-Colombia-kazi bamwita Shakira, wigeze no guhimba indirimbo y'igikombe cy'isi cyabereye muri Afrika rukumbi 2010. Iyi ndirimbo akaba yise Punteya, akaba indirimbo iri mu rurimi rw'Icyesipanyolo, ari narwo rurimi bavuga ko ari ururimi rw'irushanwa kuko amakipe menshi yo mu gihugu yo muri Amerika y'Amajyepfo avuga iki kirimi cy'Igispanish ndetse n'ururimi rw'Icyongereza of course kuko ariho bizaba biri kubera mu gihugu kivuga ururimi rw'Icyongereza. Iri rushanwa kandi rikaba rimaze kugenda ritsindirwa n'amakipe atandukanye. Brazil itsindiye inshuro 9 gusa, Argentine inshuro 15 ndetse na Uruguay inshuro 15. Ikipe itwaye iri rushanwa ikaba iba qualified cyangwa se ikaba ikina umukino w'igikombe bita CONMEBOL UEFA Cup of Champions. Ni irushanwa ni igikombe gihuza ikipe yatwaye Copa America ndetse n'ikipe yatwaye Euro, ikaza guhura kuri finali baho bahisemo bakaza gukina uwo mukino. Muri aya marushanwa kandi umukinnyi umaze kugenda yitwara neza cyane, amakipe amaze kwitwara neza cyane mu buryo butangaje ni ikipe y'igihugu ya Argentine imaze kugitwara inshuro 15, itsindirwa kuri finali inshuro 14, iza gutsindira umwanya wa gatatu inshuro 5. Irigwe yaje kugitwara inshuro 15, itsindirwa kuri finali inshuro 6, ibona umwanya wa gatatu inshuro 9. Brazil inshuro 9 nibwo yagitwaye, itsindirwa kuri finali inshuro 12, harimo n'iheruka batsinzwe na Argentine ndetse baza kuba aba gatatu inshuro 7. Paraguay nayo akaba ari mu makipe yatwaye inshuro 2, aza kwitsindwa kuri finali inshuro 6, inshuro 7 akaba arizo bagiye babona umwanya wa gatatu. Chile yari gitwaye inshuro 2, Peru nayo yaje kugitwara inshuro 2, Colombia igitwara inshuro 1, Bolivia inshuro 1, Mexico akaba ari mu makipe ataragitwaraho inshuro 1 ndetse n'ikipe y'igihugu ya Honduras nayo itaragitwaraho inshuro 1, aho buke bakoze gikomeye no gutsindirwa ku mukino w'umwanya wa gatatu akaba ariwo yaje gutsindira icyo gihe. Ikipe ya Mexico hamwe yageze hakomeye, yageze kuri finali 2 zose iza kuzitakaza ndetse iza no kubona umwanya wa gatatu inshuro zigera kuri 3. Akaba ari uko nguko amakipe atandukanye yagiye yitwara muri iri rushanwa, n'ibyo bigwi n'amateka bagiye bafite muri irushanwa. Rimwe mu marushanwa akuze cyane ari ahuza amakipe y'ibihugu ari kuri iyi si dutuyeho, bakaba baryita Copa America, ryihariwe cyane n'ikipe ya Uruguay ndetse ni nayo yaritwaye ku nshuro ya mbere kuva ryabaho mu mwaka w'1916 bwa mbere ryahise ryegukanwa n'ikipe y'igihugu ya Uruguay. Nimwe mu makipe akomeye muri football, nayo ari kumwe na ba Cavani ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye na ba Luis Suarez, bamwe mu bakinnyi bakomeye iki gihugu cyagiye kigira. Umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyane muri irushanwa
bakaba arimo abakinnyi batandukanye. Umukinnyi wa mbere ufite ibitego byinshi bamwita Norbert Mendes, akaba ari umunyargentine watsinzemo ibitego 17, n'umukinnyi bita Zizinho umunyabrazil watsinze nawe ibitego 17. Hakaza umukinnyi w'umunyaperu bita Roro Fernandez ufite ibitego 15, anganya n'undi mukinnyi bita Severinho Varela, akaba nawe ari umunyayirigwe ufite ibitego 15. Umukinnyi ufite ibitego 14 akamwita Paulo Guerrero n'umunyaperu, anganya ibitego 14 n'undi mukinnyi bita Eduardo Vargas umunyashiri ukina umupira w'amaguru naho umunyabrazil bita Edmilson Gabriel Batistuta, Jerry, Lionel Andreas Messi, Jose Manuel Montero n'umukinnyi witwa Hector Scaroni umunyayirigwe. Akaba ari abo bakinnyi bafite nabo ibitego 13, nibo bakinnyi twagutoranyirije bafite ibitego byinshi muri Copa America imaje gukinwa inshuro zigera kuri 47. Umukinnyi witwa Lionel Messi akaba afite amahirwe yo kuba yanabyongera kuko akiri mu kibuga, akaba ari we uzaba bayoboye ikipe y'igihugu ya Argentine nka kapiteni wayo, agikina afite ibitego 13. Uwa mbere akaba amurusha ibitego bigera kuri 4. bishoboka ko Lionel Andreas Messi kuri inshuro ya 48 irushanwa rigiye gukina muri Amerika aho anasanzwe akinira, ashoboka ko azatsinda ibitego, akaba ndetse yaza no kunyura kuri uyu munya Argentine mwene wabo witwa Mendes ufite ibitego 17 mu mateka ya Copa America. Irushanwa rya Copa America kandi rikaba umukinnyi wakinnyemo imikino myinshi kurusha abandi, akaba ari umukinnyi witwa Sergio Livingstone, n'umukinnyi w'umunyashiri umaze gukina imikino 34. akaba yaratangiye yarakiniye Copa America yo mwaka w'1941, akina 1942, iyo mu 1945, iyo mu 1947, 1949 ndetse n'1953, anganya imikino 34 na Lionel Andreas Messi umunyargentine nawe watangiye gukina Copa America mwaka w'2007, ayikina 2011, 2015, 2016, 2019 ndetse na 2021, hakaba hagiye kwiyongeraho uyu mwaka wa 2024. undi munyabrazil wundi nawe ufite imikino myinshi, akaba umunyabrazil bita Zizinho wakinnye imikino 33, wakinnye mu mwaka w'1942, 1945, 1946, mu 1949, 1953 n'1957. hagakurikiraho umunyabolivia wakinnye imikino 30 bamwita Victor Ugarte, yakinnye nawe imikino 30 guhera mu mwaka w'1947, umwaka w'1949, umwaka w'1953, umwaka w'1959. aba akaba aribo bakinnyi bamaze gukina imikino myinshi muri Copa America. bibutse ko Lionel Messi n'ubundi afite amahirwe yo kongera imikino we, akaba umwe mu bakinnyi ba mbere bamaze gukinamo imikino myinshi. aya ni amasitade tugiye kubereka ndetse no kubabwiraho atandukanye azakira imikino ya Copa America mu gihugu cya Amerika. iyi ni stade yitwa Mercedes-Benz Stadium, ni stade iri aho bita Atlanta GA, yakira abantu 71,000. akaba ari stade izakira umukino ubanza, umukino ufungura irushanwa rya Copa America mu gihugu cya Amerika, ubwo rizaba ritangira ku tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu. indi stade akaba ari stade bita Hard Rock Stadium, ni stade aho iri aho bita Miami Garden FR, ni stade izaba yakira abafana 65,000 n'abantu 300 bicaye neza. nimwe mu mastade ashimishije no kurebera inyuma, Stade Nziza, zimwe mu zizakira igikombe cy'isi kizaba 2026. indi stade akaba ari stade bita Atex Stadium, ni stade iri aho bita
Arlington, ni stade rero abita Arlington Texas, stade yakira abafana ibihumbi 80 byuze. Indi stade bakaba bayita Geha Field at Arrowhead Stadium, ni stade iri mu mujyi bita Kansas City MO, ni stade yakira abafana ibihumbi 76 n'abantu 400. Indi stade bakaba bayita K2 Stadium, akaba ari stade iri bita Austin TX, ni stade izaba yakira abantu ibihumbi 20 ndetse n'abantu 700 bose. Indi stade bakaba bayita Bank of America Stadium, ni stade iri aho bita Charlotte NC, ni stade izaba yakira abantu ibihumbi 74 n'abantu 500 bicaye neza. Indi stade bakaba bayita MetLife Stadium, ni stade iri aho bita Eastern Rutherford NG, ni stade yakira abantu ibihumbi 82 n'abantu 500 bicaye neza. Indi stade akaba ari stade bita State Farm Stadium, ni stade iri aho bita Grandeur AZ Stadium, akaba ari stade yakira abantu ibihumbi 63 n'abantu 400. Indi stade bakayita NRG Stadium, stade iri aho bita Houston TX, yakira abantu ibihumbi 72 n'abantu 220 bose bicaye neza. Indi stade iri ku mazi ahantu hameze neza ni stade bita Sophie Stadium, ni stade iri aho bita Inglewood CA, ni stade yakira abantu ibihumbi 70 byuzuye neza, imwe mu mastade ashimishije. Indi stade nanone bakayita Children Mass Park, ni stade iri aho bita Kansas City KS, ni stade yakira abantu ibihumbi 18 n'abantu 500 bicaye neza. Indi stade bakaba bayita All Giant Stadium, ni stade iri bita Las Vegas NV, ni stade yakira abantu ibihumbi 65 byuzuye neza. Indi stade bakaba bita NCO Stadium, ni stade iri aho bita Orlando FR, ni stade izaba yakira abantu ibihumbi 25 n'abantu 500. Indi stade akaba ari stade bita Revis Stadium, ni stade iri bita Santa Clara SA, ni stade izaba yakira abantu ibihumbi 68 n'abantu 500 bose bicaye neza. Amatsinda uko azaba hagaze atandukanye muri iyi Copa America izakirwa n'amakipe 16. Itsinda rya mbere zarimo ikipe y'igihugu ya Argentine ifite igikombe giheruka, ikipe y'igihugu ya Canada, imwe mu makipe yo ku mugabane Amerika y'Amajyaruguru. Indi akabita ikipe ya Chile, imwe mu makipe akomeye cyane muri iri rushanwa ajya nitwara neza no mashanwa atandukanye y'ibihugu. Hakaza n'ikipe y'igihugu ya Peru, nimwe mu makipe nayo agorana yo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo. Itsinda rya kabiri rikazarimo amakipe atandukanye, hazaba harimo ikipe y'igihugu ya Equateur yaba Ena Valencia ndetse n'aba Valencia mwamenye muri za Manchester United. Irindi itsinda rikazarimo n'indi kipe ya Jamaica, ikipe y'igihugu ya Mexico, imwe mu makipe meza akina ku mugabane wa Amerika, ndetse n'indi kipe y'igihugu ya Venezuela, imwe mu makipe meza nayo azaba ari muri iri tsinda rya kabiri. Itsinda rya gatatu rikaza ririmo amakipe atandukanye, harimo ikipe y'igihugu ya Bolivia, ikipe y'igihugu ya America United States of America, ni ikipe izaba yakiriye iri rushanwa muri Amerika, ikipe y'igihugu ya Panama ndetse n'ikipe y'igihugu ya Uruguay. Ikipe ikinirwa n'abakinnyi batandukanye barimo aba Cavani n'abakinnyi nk'aba Luis Suarez, bamwe mu bakinnyi bakomeye babayeho muri iki gihugu. Itsinda rya nyuma ari ryo rya kane rizaba ririmo ikipe y'igihugu ya Brazil yaba Neymar, Vini Junior n'abandi bakinnyi benshi batandukanye, ikipe y'igihugu ya Colombia, ikipe y'igihugu ya Costa Rica ndetse n'ikipe y'igihugu ya Paraguay. Akaba ari imwe mu makipe azaba agize iri tsinda rya kane rizaba riri muri iki gihugu cy'Amerika, naryo ryitegura imikino itandukanye izabahuza muri aya makipe 16 azaba atana. Itsinda
amatsinda uko atandukanye. Itsinda rya mbere niryo rizatangira rikina ku itariki 20 ku isaha isa 2 z'ijoro. Ikipe y'igihugu ya Argentine yakira ikipe y'igihugu ya Canada bakinira aho bita kuri Mercedes Benz Stadium iri aho bita Atlanta GA mu gihugu cya Amerika, bafungura irushanwa Lionel Messi na bagenzi be bareba ko bakisubiza igikombe n'ubundi baherukaga kwegukana ubwo batsindaga umwaka washize ubwo yaherukaga. Aya n'abakinnyi beza babayo Lionel Messi ndetse n'abakinnyi batandukanye bagiye bakina irushanwa. Bakoze kudukurikira, nge nari Chabi kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana bane namwe.